Nak jing so khia halor ka kot ka khia ka menteri sarkar ka badai pet ya katanat ka kot ka khia ka Dr. Maisel Amperin Lingdo nak benta ban lap hi dalaki jongki khmat ya ka jing duna ha ka badai bagi jaka sumar hapo ka West Khasi Hills district kan lech hi daladi nak benta ban lech ngo bat bani kendu ru ya ki officer ha ka arpun retorik bentau benai jelio hanong stan. Kini kalawan hadian bagi noilam ke HYC ke West Khasi Hills district kila lech bani kendu ya ka Dr. Maisel Amperin Lingdo. Ke Dr. Maisel Amperin Lingdo habakran sekilat patai kubur kalai thu. Bahkan sahiar hi daladi Shanongstone kepada ke Nongba jong ke West Khasi Hills district ban lap hi ya ke jinglong jingman hakal yang ke kot ke khia nalor ki weipat. Ke HYC na po Nongstone West Khasi Hills kalau kendu yang mene ke sngi but ngilaya syong kilawan ra kumba kendai teliki point sa kemat jonga bat ha kata kajing ya keren jonga bat ki ngala ai ki kata ka kular bangan let support Nongstone la swimming kong na do sipo buje men stem ngan let jurip syaki jaka suma ngan ya kendu ru ya ki officers ki boper na ka agriculture department bat ngin ya le ban pet ba ki tu ki points na ki mat ki bopen pau da ki HYC ki badon kampan pen hado kat nu ngila ban pentri kam kat nu jing kloy ngila ban le mat kum nu ngila ban pen bed lut ya kini ki lat ai jing sumar kani ka sarkar ka don ke jing thmu ka bas khan bakan ya chakman bakan pen klan lut ya kita ki institutions jongi ki badon ha keleng jong ka jela ka jongi ban ha ka jing ya kendu jonga bat ki ngayo i bakadon kajing ang nod ka bakraw bat rengkat bat kini kiseng bahalang baro ni rukum ka sarkar ngidon kajing ang nod ka bakraw banle ya kanu ka ban pentay ka ban penba bat ngan tresitom ban pet pangala ban ai dot ikita ki jubab ngandala ya kendu iki Shanongstone ha kasngin kong ka banwan. Hakoi kalyang usam lalom lang kars imli ubari president kahinyo trap youth council West Khasi Hills district ulaang maka West Khasi Hills district kablakan jo mentala sapunrus nam hakarta kum ke district kadang don shibun ki jingduna kata hagi babun ki liang khamtam hakaroi kapar kerpang akalyang jong ka kot ka khia banyanu jor bat ki weipat ki district hakani kapur ta khat khandai jarik bangai jun agar lain yang jongi HYC West Khasi Hills district wilayah kendu ya i Dr. Amperin Lingdo teng health minister namta ki jingdon kam kabit kapiang jong ki pai pa jong West Khasi Hills district yang jongi kaseng hoj laringi pai ka district kadika district ka rim tam nadu aku patrik Oktober hak khandai spa nyupundru kepala seng kepala penong ya kan distrik kejongi ke bangila kenjok mentah sapun terus nempam rei larangi pai ya roi kepa ya kajing khamtam ya ka kuat ka khia kadang duna sibun kumta nak liang kejongi kumba penken mau ke HYC kalau dawa ya ini nadu kasnam arja khatnyo ke bangila ya kejat nadu nano soin hadu shalong sai bubun nak liang ki kemau kata hadu prap nai kilometer ngai ki ya kejat nam tang duna yang West Khasi Hills district kumta akan dikapor ke bentak ke baningkong ke bangiwan kalau ke jingken rei ki bapang khlai hapo jong West Khasi Hills district kalau bapalat ki hajangun ki breu rei ngi padon ya ka dialysis center di kumta ngiwan hangni ban kerpat ya ka sarkar deng bagi dokter ba ka de bandon no ka dialysis center kamar ngi ki perado operasnam ki jongi ki hapwan hadu asilong banwan lek dialysis hadu sansin rusin si penai kajing cengai don ki balami palat namo nariang do bat na ramprai de lolong basis pak santo kilometer rei ki yat bek adu ta asikani kade ka kawe nak deng ki benta ka bas i bengi studio ki kani benta kajing lut san ki parado ram jungi ku tangi kerpat i ban bu no ka dialysis kum tan ngaleng jungi la dular ben simpia nanta sakawe ka benta ka paar kum bangi i ki press ki media hak ini ki benai ki beladep riau beladep kajing ya thnam hapo West Khasi Hills district kajing mi khubor kajing syara no ikitia naga MCS dan naga maternity child hospital na
nong stoin sama korban jenak liang jungi ngiwan ban fan jung sai ya kali kita nak liang jungi gila wan ru hang ni om tangwa ta dai ya kani ke MCH hanu stoin la dep trai nadu arja khatra handai hadu menta sem lala ban pun urlong ban plin ya kani menta tindak liang doktor ilong kita akhirin ilong ba inang ra ya kitiar nomor ba kim padon ni giman pawar kim parla sanction ni giman pawar kinang ra sya mukurwan nomor ladon kam handai nak liang jungi kaseng ya padi i ban dai ban ai bijli no kitiar ba ra bat kumju ru nak liang jongi ni kerparu ya i badai ban prino ya ke MCS ka badan hapo nostoi kumta ka ban long ka jing ka khui ki long kui ber khna kumta nak liang jongi ila pular ba khnang ban ya sai kini ki baro ki bangi dawa inwan ban diu kijat haka apdu tarik jong ni panai pamenta arja kulai inwan hanostoi ban ya keren ban pe ya ki baro ki jing duna ka ban ngi kum kaseng ila dawa ngi di pai syaka civil hospital nostoin tumba ngilaong ke distrik ke belak sapun terus nem handai gim sepan lapadon kita ki babit babiang di kumta nak liang jungi lawan tempat ke jingduna ginos ke jingduna ki doktor spesialis ke jingduna ki staff bakum tu ki we ke jing bomdon ICU kat ka civil hospital nostoin kamdon ka ICU teng ki bapang ke sistem ki yapno amairang ki yapno kenci marba bomdon ICU hapha no shalom kumta nak liang jungi ila kat padi i ban bu no ICU ila kular ban simphia ya kene ke jing dawa ke jungi tingi le phai hariang do civil hospital ro badang supli hakni ki asnam laisnam ora dep kadon sipun ke jing dunang ila kat padi i ilu yong ba isa simphia ya kene kumta larangi phai ya ke PSC hapo jong west council district gilai i ya jing syale silian khmat ke jungi larangi phai ha is council district west but ha is jatia larangi phai sha is but not but west Garo Hill district ki haki PSC ki dan arti ki sanction post MBBS M and HU handai hapo jong west kesil dan tangwei dok dan tangwei doktor lane MBBS M HU tikum tan nak liang ke jongi ke pali i bai de bandan pura ki staff nos but ki doktor armud haman ke PSC ya kanir nak liang jongi la syukhia sakawei ke bentang nak liang jongi kum kaseng namang iwara sibun bimak nam taga dongkat han nam taga dongkan jang PSC ka ba la syakri kum ka sub center lajan sipo ajar tam ki bru tikum ta la ngi hakini ki menai peladep haka khatlai trik kelaran kot arja apply lengba i XMRI ba maksimilan pesat nak liang jong i ila pli monong rem ban penkil kedan no syaka PSC ya kani ka sub center hanu kenjang te kumta nak liang ka jungi kum kaseng hadin pagila budin la san penai umpat ai ka wodal ban trai umpat ai kinuk no umpat sanction ya ki manpower te nak liang jungi ka ba wat monong rem bala pli ha tu ka sengiru ki dekat ke jungi la le jungi umdon syu monong rem te ngintip udan sanu rai nak liang jungi ko ba ka kam kan yai pe baki ke ba ngidawan nak liang kaseng ki dewan urlong ba nak liang jong itu ya kini la syukhia nanta sa lai tadi ki primary health center PSC ngidawa ban penkiu no syaka CSC kata kadai ka ramrai nomor kala jengai pala thadu no soin ka moet berkanong lang bagi de penkiu no kerdan no naka CSC naka PSC syaka CSC kita kadai ki benta pat ka benta ka khadu gila dawa badai ban penkiu kerdan no katum ka jing yai ko pur ka jing du bun briu de ban penkiu kerdan no syaka PSC ya ki sub center kata kadai away de Malangguna baar kadai kersai kebalai kadai undang kabasau kadai senjuri kabasan kadai unyap ban penkiu kerdan no nak sub center syaka PSC tindak liang jong i doktor disungu sibun i ila sengap ya kajing kerpat kajungi bat ilong ba insai kenduk yangi haka at kenduk terik ba imsawan hanosoy bangin ya keren punya ya kajing don kam jong ka west council district Kuala Lumpur.